Reka ngusuze kandi mwifurize byiza nguha ikaze muri gahunda z'amakuru yacu, ari nako nkomeza kugenda gushimira cyane kuri wowe ukomeza kuba natwe udukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro. Nizere neza ko uri umeze neza, wowe uri mu Rwanda ndetse nawe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ukomeza kuba natwe. Ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ndakwifuriza kuzagira impera nziza z'umwaka wa 2020, umwaka utaragenze neza cyane. Hanyuma rero reka tujye mu gihugu gituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa inkuru mbi ku Banyarwanda. Mu by'ukuri ni ikintu gishobora gusubiza umubano inyuma hagati y'ibihugu byombi. Baragira bati Abanyarwanda bagera kuri 13 bakekwaho ubugizi bwa nabi bamaze gutabwa muri yombi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, nk'uko bitangazwa n'igipolisi ni ukuvuga ndetse n'igisirikare byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uwa 27 Ugushyingo 2020 ngo byataye muri yombi abantu bagera kuri 48 abakekwaho guteza umutekano muke, barimo Abanyarwanda 13 nk'uko amakuru yakwirakwiye mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda babitangaza. Hanyuma rero habaye operasiyo yakorewe mu gace ka Bujovu kari muri komine ya Karisimbi. Akaba harafatimo kandi intwaro zitandukanye zirimo 8 za AK47, ububiko bw'amasasu burenga 12, imihoro ndetse n'imyambi, nk'uko muri uyu mukwabo ukomeye cyane wakozwe n'igisirikare n'igipolisi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kubitahura ndetse kandi baza guhita babigeza mu itangazamakuru. Igitangazamakuru Actualité.cd cyatangaje ko Abanyarwanda ngo bafashwe ngo byagaragaye ko babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko, ngo bahise boherezwa ku rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, nk'uko ikinyamakuru Actualité.cd cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikunze kwandika ku nkuru z'akarere k'ibiyaga bigari mu by'ukuri cyaje kuhita kibitangaza. Reka nkwibutse ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwayo yakunze kurangwa n'umutekano muke uterwa n'imitwe n'abantu bitwaje intwaro. Aba bantu kandi bakunze kwitwa amabandi, bakunze rero kumvikana mu bikorwa by'ubujura, aho rimwe na rimwe kandi bica n'abaturage mu mijyi nka Goma. Tumaze iminsi twumva inkuru zitandukanye z'abakire z'abaherwe bavunja ihari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Goma, bapfa mu buryo butunguranye cyane, bishwe cyane kandi bakicwa no ku manywa y'ihangu. Mu by'ukuri navuga ko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bihugu cyane byakomeje kurangwamo umutekano utari mwiza, umutekano muke cyane, uterwa ahanini n'inyeshyamba cyangwa se imitwe yitwaje intwaro, mu by'ukuri ibarizwa muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakaba rero harimo mu by'ukuri imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane amashyaka bari ku butegetsi, ndetse n'irwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni mu gihugu cya Uganda. Noneho muri imyaka yiyongereho n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi kuva muri 2015 ubwo hageragezwaga kudeta ikaza gupfuba. Abagerageje rero gukora ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nyakwigendera nabo baje guhungira mu mashyamba yo muri Kongo, cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni operasiyo rero mu by'ukuri yo guhiga abantu nk'aba, ikaba ije ikurikiye impfu z'abaherwe babiri muri Goma, Simba Ngezayo ndetse na Nestor Mahano duheruka kubagezaho mu by'ukuri warashwe n'abitwaje intwaro tariki 23 Ugushyingo 2020. Mahano Nestor akaba yarabaye umuherwe wa 9 wiciwe igoma kuva umwaka watangira, no kuvuga ku mwaka wa 2020 watangira. Mu by'ukuri akaba yaratumye rero mu by'ukuri igipolisi ndetse n'igisirikare bya Kongo byongera gutekereza uko byakomeza gukora umukwabu kugira ngo birebe mu by'ukuri ni bande baba bihisha inyuma y'ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Goma, cyane ko amaze iminsi nyine avuga impfu za hato na hato cyane zibasira abafite agafaranga, abatunzi. Mu by'ukuri nk'uko amakuru yakomeje kugenda agera mu itangazamakuru yakomeje kugenda bigaragaza. Ngayo rero nguko ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umuyobozi mushya, Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu by'ukuri nawe kuvagira ku butegetsi yavuze ko arajwe ishinga mu by'ukuri no kurwanya ubugizi bwa nabi bukunze kugaragara mu gihugu cya Kongo, cyane bushingiye cyane ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu mashyamba ya Kongo. Navuga ko mu bihe bishize kandi habaye n'inama y'akarere k'ibiyaga bigari yateguwe na Perezida Felix Tshisekedi, mu by'ukuri baganira ku bijyanye n'umutekano
ku mpande zombi niki cyakorwa kugira ngo batsinsure burundu imitwe y'inyeshyamba iba muri Kongo. Habaye rero ibitero bitandukanye simusiga byagiye byirukana ingabo zitandukanye yaba za FDLR, za Rudurunana, za Red Tabara, ADF Naru, za Maimai zibarizwa muri Kongo. Mu by'ukuri bagiye rero bakurwa mu birindiro byabo, benshi bafatwa mpiri bagezwa imbere y'ubutabera, abandi bashyikirizwa ibihugu byabo. Uyu munsi hano ariko kandi mu by'ukuri navuga ko baracyariyo, ndetse kandi Kongo, igisigare cya Kongo FARDC kiracyakomeza guhangana nabo mu buryo bukomeye cyane, kugira ngo mu by'ukuri umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi yihaye arebe ko byibuze wenda yazava ku butegetsi hari icyo yakoze gifatika, wenda akaba yazanabishimirwa nk'umukuru w'igihugu wagerageje guhangana n'iyi mitwe, mu gihe abandi bigaragara ko imbaraga zabo zakomeje kuba nke cyane nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Muri iyi minsi haravugwa amakuru y'ibanze agaragaza ko hari inkingo zishobora gukingira COVID-19 zikora hafi ku gipimo cyo hejuru ya 90%. Ibyo bimaze gutangazwa na zimwe muri kompanyi zazobereye mu gukora inkingo nka Moderna na Pfizer zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye ibihugu bikize ku isi bitangira kugura karizo nkingo nubwo zitaremezwa burundu. Abahanga barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko nta gikozwe ngo izo nkingo zisaranganywe kuri bose zishobora kuzagera mu bihugu bikennye mu mwaka wa 2024. Ese amakuru y'izi nkingo zavumbuwe avuze iki? Nabibaje Dr. Emmanuel Mwiseneza, uyu akaba ari umuhanga n'umushakashatsi mu by'inkingo mu gihugu cy'Ubufaransa. Sosiyete ya mbere yatangaje ko yabonye urukingo ni Pfizer ikorana y'Abanyamerika, Iran ikabikorana na Biotech y'Abadage. Yavuze ko yabonye urukingo nyine rwagaragaje ko rukora kuri 90%. Nyuma ya Pfizer, Moderna nayo yatangaje ko yabonye urukingo rukora, ndetse n'indi sosiyete n'indi laboratoire yitwa AstraZeneca nayo ivuga ko yabonye urukingo rukora nabyo kuri 70%. Ubwo rero icyizere kirahari. Ayo masosiyete atatu yamaze gutangaza ko yabonye urukingo, ariko twibutse ko hari izindi laboratoire nyinshi zifite inkingo nazo ziri kugerageza. Mu minsi mike bashobora kutubwira izindi. Laboratoire nka za Sanofi ari gukora, Sanofi na GSK ari gukora, yitwa CureVac nayo iri gukora, Institut Pasteur nayo iri gukora. Donc inkingo n'Abashinwa, Abarusiya bose bafite amalaboratoire ari gukora. Ariko izo eshatu tumaze kuvuga haruguru nizo zimaze kubona imibare yemeza ko inkingo zabo zishobora kuba zaba efficace, zakora ku buryo zahabwa uruhushya rwo gushyira ku isoko. Ubu rero izo laboratoire nyine ziri mu gice cya nyuma cyo kugira ngo zinoze izo nkingo zijye ku isoko. Ngo mu minsi itaha nyine tuzumva ko zagiye ku isoko, hanyuma zitangire zikoreshwe ku bantu mu buryo busanzwe. Kandi tumenye ko ubu deja iyo tuvuze ngo zizajya ku isoko ni ukuvuga ko zaba zemewe gucuruzwa, ariko ubu izo nkingo zirakoreshwa kuko abantu bari muri ayo ma-etude nyine batangiye gukorerwaho izo nkingo kugira ngo nibo bareberaho niba zikora. Buriya imibare baduha ngo 90% cyangwa 70%, nuko nyine bareba abantu bazitewe, ubundi bafata amagurupe abiri, ibice bibiri, abantu batari urukingo n'abandi batarutera, bakabashyira mu buryo bashobora kwandura indwara, ubundi bakareba uko birwana umubiri wabo uyirwanya. Ubwo rero nyine hari abantu bari muri ayo ma-etude ku buryo nibo nyine bagaragaza ko izo vaccine, izo nkingo zishobora gukora. Icyizere kirahari ko mu minsi iri imbere urukingo ruzaba ruhari. Gusohoka k'urukingo ni kimwe, ariko kugira ngo urwo rukingo rugere ku baturage nacyo ni ikindi. Ikigaragara nuko ibihugu bikize ku isi byamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo ari byo bizaba ibya mbere kuba byabonye izo nkingo. None umuntu akibaza nk'ibihugu kennye cyane cyane byibanzemo ibihugu byo muri Afrika, hari ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Duke, bugaragaza ko bugendeye uko ibintu byifashe muri iki gihe
n'amafaranga amaze gutangwa n'ibihugu bikize ku buryo byifuza ko izo nkingo nizisohoka ari byo bya mbere bizazibona, bakibaza niba ibihugu bya Afurika bizabona amahirwe yo kubona izo nkingo, ndetse bakanavuga ko bishobora kugera mu mwaka wa 2024 ibihugu bya Afurika bitabonye izo nkingo. Mu bijyanye no gukwirakwiza mu buryo busaranganywe neza izo nkingo, hari amahirwe ubona ko ibihugu bya Afurika cyangwa se ibindi bihugu bikenye bishobora kuzabona izo nkingo mu gihe cya vuba? Nibyo ibihugu bikize byatangiye gutumiza gukora amakomande y'izo nkingo kugira ngo yenda twumve ako ibintu byifashe. N'ubu nababwira ko hano muri Union Européenne yamaze gutumiza inkingo miliyoni 40,000 yatumije, yamaze kuriha ibyo bita precommande na société AstraZeneca. Union Européenne nanone yatumije miliyoni amadoze miliyoni 300,000 na Pfizer Biotech, itumiza miliyoni 405 n'indi société n'indi laboratoire y'Abadage yitwa CureVac, itumiza ejo bundi hashize naho yasinye na gutumiza miliyoni 160 z'inkingo n'indi na société Moderne. Mu by'ukuri rero iyo abantu barebye kuri laboratoire kapasite zifite ubushobozi bifite bwo gukora inkingo n'izatumijwe, usanga ibihugu bikize byararangije gufata ingingo zose zizaba zihari. Union Européenne, États-Unis d'Amérique yenda na Canada niba yarakomanga, ariko ubwo ndumva bitazatinda n'ibindi bihugu bikize na Australia. Ikindi nakubutsa ni uko aho inkingo ziri gukorwa ubu, buri rukingo rugura amadolari nka 40. Nicyo giciro kigereranije. Birumvikana rero ko ibihugu bya Afurika bikenye cyangwa ibyo muri Aziya bimwe na bimwe bidasha ayo mafaranga ruhije kuyabona, kuko ayo 40 ni inkingo ni kuko urukingo baruteye bwa mbere batera inshuro ebyiri, izo ni inshuro ebyiri amadolari 40. Numva rero ukubana n'abaturage b'ibyo bihugu, muzi ko ibihugu binake nko muri Afurika muzi ko ariho abantu hari population, hari abaturage benshi kubera abantu babyara cyane, ni kuba abaturage benshi ugereranyije n'ubuso bw'ubutaka. Birabije rero kugira ngo ibihugu bikenye bizabashe kwigurira izo nkingo. Igishoboka rero ni uko ibihugu bikize nibimara kwihaza bizakora ingeste bigakora ibihugu, bigafasha ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bibone izo nkingo, cyangwa se ariya amalaboratwari azikora yabona yamaze gukuramo inyungu zayo mu byo yashizemo mu gukora izo nkingo, akavuga ati zisigaye yenda reka tuzigurishe kuri make n'ibihugu bikenye. Ikindi gishoboka ni uko OMS, Organisation Mondiale de la Santé, n'ubundi niyo isanzwe ifasha ibihugu bikenye kugira ngo bibone inkingo z'izindi ndwara, nka za Ebola n'izindi nkingo zose ibihugu bidashobora kwiba ku mafaranga y'igiciro cya nyacyo. OMS rero ishobora gufasha ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bizagire uwo muti, ariko byanze bikunda ikiboneka no ibihugu bikize bizabanza bikihaza bikiseriva, ibihugu bikenye bikazaza nyuma. Gusa yenda bavuga ngo muri 2024 sinzi cyane, kuko ibihugu bikiza nabyo nibimara gukora urukingo wabyo bifite inyungu ko ibihugu bindi bisigaye nabyo bigira urwo rukingo, kugira ngo isoko mpuzamahanga rikomeze rikore, bagume batembere ko nta nkomyi, abantu bo muri ibyo bihugu nabo babashe kuza mu bihugu by'Uburayi, kuko ibintu bya échange international nibyo bituma ubukungu bugenda neza. Kuko bavuze ngo turakora iwacu gusa dukingire ubundi turekera abandi, keretse bavuze ko imipaka yacu turayifunze, abandi bantu tuzongera kwakira, ntahandi tuzongera kujya. Ndumva icyo ngicyo cyonyine nacyo kizatuma bakora uko bashoboye kugira ngo bafashe ibihugu bikenye. Ariko nanone abayobozi b'ibihugu byacu bya Afurika bikenye nibo bagomba gufata iya mbere, nabo bakareba uburyo ibihugu byabo byagira uburyo bifata gahunda zihamye kugira ngo bitange, n'ubwo byagira duke bidushake kugira ngo wenda ahantu hari abantu bafite risike nyinshi zo kwandura iyo ndwara babe bakingirwa. Nubwo batahita bakingira bose, ariko bashobora kuvuga ati nko mu mijyi minini ahantu abantu bahura cyane, cyangwa mu mashuri, mu maprison, abantu nk'abo tubakingire. Ariko bizagenda buhoro buhoro. Ibihugu bitandukanye byamaze gutanga cyangwa se kugaragaza
abantu bangombwa bakeneye izo nkingo niziramuka zigiye ku isoko, ku giti cyawe nk'abantu ba mbere bakwiye kubona izo nkingo ni nk'abantu ki? Abantu ubundi urabona ino ndwara ni indwara ubundi ikunda ifata abantu n'ubundi basanzwe bafite izindi ndwara cyangwa se abantu bakuze bageze mu zabukuru.